Nu ejam koordinēt atkal mašīnu, iebraucat iekšā, iebraukšana tur būs mīnus 80 eiro. It aiziesim, pamēģināsim apstādināt satiksmi un izbraukt cauri. Тогда что, я иду там и показываю, типа стоп-стоп и... Да, точно. Ну да. Это тоже как бы неправильно, мне кажется, там невозможно проехать, наверное. Ну я сейчас иду и покажу тогда. Да. Ejam tagad stādināt satiksmi, lai varētu izbraukt. Skatīsimies, kas mums sanāks. Nu tā te braucam tagad, jā. Nu, za to 80 eiro, ieklamēs 80 eiro būs. Saudzēti. Ja? Tā, iet uz priekšā. Jā, paldies. Ну все тогда. Там вокруг просто объедьте по дорогам нормально там, да?